14. juni. Koliko Bog želi da vas blagoslovi. Jahve će se opet radovati nad tvojim dobrom. Ponovljeni zakon 39. Bog nas ne blagosilja nevoljko. Postoji ta vrsta revnosti u Božjim dobročinstvima. On ne čeka da mu mi dođemo. On nas traži jer mu je zadovoljstvo da nam čini dobro. Bog ne čeka na nas, nego nas proganja. To je zapravo doslovan prijevod Psalma 23:6. Dobrota i milost proganjat će me sve dane mog života. Bog voli iskazivati milosrđe. Dopustite mi da to ponovim. Bog voli iskazivati milosrđe. On ne oklijeva, niti je neodlučan, niti nesiguran u svojoj želji da svome narodu čini dobro. On nije brz u svojoj srdžbi, već u svom milosrđu. To je ono što je Bog na Sinaju rekao Mojsiju. Jahve, Jahve, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Izlazak 34:6. To je rekao i u Jeremiji 9:24. Jer ja sam Jahve koji tvori dobrotu, pravo i pravdu na zemlji, jer to mi je milo, riječ je Jahvina. Bog nikad nije razdražljiv niti nervozan. Njegova srdžba nikada nema kratak fitilj. Umjesto toga, on ima beskrajnu energiju s potpuno neograničenim i neiscrpnim entuzijazmom da ostvari ono u čemu nalazi milinu. Nama je to teško za shvatiti jer mi svaki dan moramo spavati da bi mogli da se normalno nosimo u životu, a da ne spominjem neki napredak. Naše emocije osciliraju. Jedan dan smo obeshrabreni i nikakvi, a drugi dan smo puni nade i uzbuđenja. Mi smo poput onih malih gejzira koji klokoču i grguču te povremeno prsnu, a Bog je poput velikih Nijagarinih slapova. Gledate kako se 186.000 tona vode svake minute sruči preko litice i pomislite, nemoguće je da ovakvom silinom ovo nastavi iz godine u godinu. Pa ipak je moguće. Takav je Bog kada je u pitanju to da nam čini dobro. On se nikada ne umori od toga. Nikada mu to ne postane dosadno. Nijagara njegove milosti nema kraja.